Caernarfon di dod a chefnogaeth gref gyda nhw fyny i Glasgow heddiw mwynhau ei antur i'r Alban. Dyma Joe Fo a chyfle i argydio. Digon pell o'r nod gan Joe Fo, cyfle cyntaf gêm i Caernarfon. Donahue Bradley yn ei gosod i'n ddat Edwards. Dyma Sean Bradley. Bradley un yn erbyn un, yn twylloedd un. Bradley yn sgwar. Ond y croesiad yn mynd i nunlle yn y pen draw. Ond gwaith da gan Bradley. Clyde, dydyn nhw ddim ar rediad da ar hyn o bryd. Di colli 4 yn olynol cyn y gêm yma. Dyma Ross Lyon yn ergydio bellter. Dim trafferth i Tibbets y tro na. Cunningham dros y gicrydd. Cunningham yn tanio! Ond oedd honna ddim yn bell. Oedd Tibbets yn poeni tro na. A dyna'r agosad da ni wedi dod at gôl heddiw. Mae'r 90 munud ar ben. Mi fyddwn ni yn mynd syth i gicio'r smotyn. Os na fi na ddrama hwyr yma. Bel at Raymond Grant. Grant yn croesi. O, ac mae honna di gwiro'n greulon i gefn y rhwyd. Oedd hi ar y postyn. Wel am ffordd i golli'r gêm i Caernarfon. Grant croesiad oedd hon i fod. Ond mae Caernarfon allan o Cwpan Her Yr Alban. Falle ni jyst ddim cweit arni heddiw, ond jyst y ffordd ni wedi colli. Hwnnw sy'n brifo, ti'n cefnogwyr y pawb. Os wedi colli y penalties, os yna lot haws i cymryd, ond i colli yn y ffordd yna. Mae jyst yn anodd ar y funud yma. I thought it was a very entertaining 0-0 game, and I thought Caernarfon came up here today. They came up with a fantastic support, great crowd, really generated a very, very good atmosphere, so they did. And I thought there was a lot of good football without any end product today. No, I thought goalkeepers were very, very quiet. I thought they were going to be their busiest at the final whistle there going into the penalties. And I was just saying to Hugh there that we were actually just contemplating whether to put 2 air strikers that were still on the bench, you know, for those. But as I said there, we've come out a wee tough period there ourselves, and sometimes it's a wee bit of luck like that you need, you know, to maybe get you kick-started again. But I thought overall, we always had a good shape about us today. I thought we defended well, I thought we were organised, and we had good moments in the game without threatening. Efo'r gol gafon nhw, dwi'n bod crosodd i Gareth, dwi'n go. So gen i gol i ni ddim chance, ond deb di trio neu un anaddo, so to'n byd yn y gêm, really. Gath gol i ni na nhw sef i wneud trwy'r gêm. Ydi even trwy'r gêm, ond never mind. Yn dol i lig wan, a dwi'n enjoyo'n unan heno. Obviously efo fans i gyd i dod tu ôl ni, a wedyn yn dol wan os both di'r concentration wan. Oedd cefnogwyr yn ffantastig. Cyn y gêm, oedden ni'n gol nhw pryd oedden ni'n pasio yn y bus, a oedden nhw'n awesome trwy'r gêm i gyd. So credit iddyn nhw y cofio am mi.